Sikia swali hapa. Wanauliza kati ya muogo na mua, utachagua gani? Mua. Mimi nachagua mua. Sasa hapo ndo naanguka sasa hapo. Nakuonea huruma. Mimi hujaelewa. Mua wanamaanisha nyembamba na ndefu. Unaona? Alafu muogo wanamaanisha fupi na nzito. How about this hiyo muogo yako hiyo sasa. Una increase ma temperatures kidogo tu, ikiingia kwa ma temperatures kidogo pale, inafanya nini? Inaiva. Ikiiva, what next? Hata kibogoya anaweza kula. Hata mtu mwenye ana experience anaweza kula. You know what I'm saying pale ma 20 pale, zero experience, venye inafaa. Anakula tu. Mua sasa. Uki-increase ma temperatures. Watu increase ma temperatures, mautamu ndo zinazidi kukua poa yani. Mautamu ndo zinaongezeka. Yani unapata unakula asubuhi, mchana, jioni. Mpaka saa 6 usiku, mara 4 kwa siku baba. Yani mwecheche. Mautamu bwana, mwecheche, kila kitu fresh. Sema sijui kufikiria bwana. Sawa baba, umeshinda. Sawa, maoni yako.